Biz fasatımızı başta bazalit satırabız. Bazalit bul жылуулоо жана шумоизоляция ишин аткарат. Базалиттен соң атайын ошо фасадный клей менен шыбайбыз. Onun üstünden fasadный сетчанканы төшөп, üstünden дагы bir слой fasadный клей менен шыбайбыз. Треветин тартабыз. Fasatımız koz jana sapatlı çıkışı üçün ayneklerin, terezelerin çekelerine, bagetleri uşunday bagetleri calmaştırabız. Anan arkasından 2 sloy lak berебиз.